Assalomu alaykum. Jamoat. Bugun biz Chilvat Una bozorindamiz. Mana shu mashina qancha layk olayotgan. Ko'raylik. Hyundai Avante. Hyundai Avante dedingizmi aka? Hyundai Avante. Hyundai Avante 5 ha? Ova 5. Bası qancha? 700 ming. Bası 700 ming. Sirtqi ko'rinishi o'ta yaxshi, yoshlar uchun o'ta o'ng'ayli. Ortqa bamperleri ko'rinishi. Bunun ob'yomi qancha aka? 1.6 yotib qoldi, 1.8. Ha, 1.8 be. 1.8 ekan ob'yomi. İçki görünüşünde ko'rsatib beramiz. İçi полностью elektro paket. Коробка mexanika. Multirul. Потолок o'zgacha o. Bagajnikteri daha var ekan. Bunda olgan do'ndiroqlar o'zgacha sotilayotgan. Bu 225 ga 40 ga 18 ekan. Bu universal deydi. Bu mashinaga cho'rat deydi bu. Yaponiyadan kelgan maydon ekan bu. Bizda salma aydalbaqdir. Telefon nomeri ko'rsatib qo'ysak 556 01 07 01 ekan. Telefon nomeri. Mekniga qilib bo'lsa chalib baylanishib ko'rgila. Bası 700 ming. Onlar bundan keyingi Unauz Akord deydi, Akord 310 ming deydi. Srochna sotilayotgan. Eshikleri qulfdan ekan. Aralash unalar tartib ko'rsatdilar hozir. Bunun yanında Porter, spalnisi Joe 800 ming so'm edi. Bunun yanında Eşka basıncal baktır. Ob'yom 2 Pnita motor ekan. Diskaları o'ziga jarashibdi. Yaxshi ekan. Eshigi qulfdan. Коробка mexanika. Hozir kechki soat 4. Eldan bari o'ntib qaytuvda. Коробка boshtaldi. Bu daha bir mashina 310 ming so'mlik bari. Telefon nomeri yılı 2002 ekan. Коробка mexanika, aldı arttı elektrik ko'tarishdi. Oturuşlardan görünüşü yaxshi. Bunun yanında Audi 80 mi? Kim so'rayaptilar? Audi 80. Tartib kirgizingizlar deb. Audi 80'den tozasi ekan da bu. Toza. Sirtqi ko'rinishi o'ta yaxshi ekan. Bası canım sizga qarashdimi? Qancha bası? 280 ming ekan. Audi 80 suyuvchilar. Shuni menga chalib baylanishib ko'rgila. Şimdi bir qator ko'rsatib oldi. Коробка mexanika. Oturuşları o'ziniki, chexolidagi kiygizilgan emas. Yaxshi mashina. Bunun yanında Qirg'iz nomerdagi
2015 yılı. Sizdeki var. Güzel. Bası kaça? 550. 550 ekan. Kemi var. Kemi var deydi. Solaris ha? Solaris. Hyundai Solaris. Aldı. Elektr көтергішті. Коробка механика. Oturuşlardan görünüşü жақсы. Aralatып. Бұл жақта аккордтың универсалы. Аккорд универсал жылы 2003 дейді. Басын жазып тұрып өчіріп қойып тұр. Салсаңызда айтқан басынан үшпершідей жақшылар. Коробка механика екен. Инжинда Solaris жылы 2014. Bası 560 bin son. Rusya numerinde. Aldı. Elektr көтергішті. Коробка mexanika ekan. Коробка mexanika. Şunda aytılғаны аралаштырып, басын жазғандарды тартып көрсөтөбүз. Bu daha bir Honda 2005 yılı 650 bin son dedi. Ruslanға сай о беріп қойдым мен маған бағаға. Başka görünüşleri жақсы. Multi rul cruise control бар екен. Cruise control бар. Honda Civic 460 bin son. Жылы 2002 deydi. Барлы іштерін ұлттап қойған. Civic deydi. Corolla Toyota 2006 480 bin son ekan. Sizdeki mi? Sizdeki mi? Yok o çok kötü. Qanchaga so'radik? 450 ga. 450 ga so'rab turganlar. Berib etdi 450 ga. Так жақсы сұрап тұр бағаны. Өзі 480 деп тұрады екен, 450 ға сұрап тұр, беріп еттір. Балондары жаң екен, балондар, а? Балондар қышқы жаңы. Логан Renault дейді ба? Gaz benzindeki 500 bin ekan. Коробка mexanika. Elektr көтергіштерді. Bası 500 bin son. Renault. Kırgızstan nomerinden. Bunun canına 2002 Europeits deydi. Servi. Bası qancha aka? 860 деп атып тұр. Запаска дөңгелектері бар. Анда отырайыншы жай. 860. Жақсы. Россия номерындағы Odyssey. Ақ түсті. Жылы 2000 deydi. Басын жазбаптыр. Басын жазбаптыр. Старт-стоп. Қойылып жасалды. Бұның жанында Mercedes 220.
Yok oluyor. 220. 152'den bile çakırı 23 Japon set 37 gaz benzin 10.000 dolar ekan. Молодежный машина ekan da. İçki görünüşü. Коробка автомат. Multi rol. Elektropaket bu yoqda ko'p narsalar bor ekan. Pommerster. Жылы 2002 болса да азыр 2019-жылкы корейский машиналарга караганда комплектациясы жакшы болот да булар. Kia K3 2017 дейт. Басы жазбаптыр. Kia K3 Camry Camry'nin görülçü bası qanday ekan. Baсын жазбаптыр. Номерин тартып коер эле. Бир катар көрүнүшү жакшы. Сырттын көрүнүштөр. Бирокта кара өңдүү BMW 12.500 dolar alıptır. Или меняю deydi. Diskaları özgө çekin. Tömürөктөр жакшы экен. Бүгүн Оштандагы машиналар көп келиптир. Toyota Corolla hatchback деп айтчу эле. 2002 500.000 сом ekan. 500.000 сом. Завоштан келген машина ekan da. Mexanika коробка ekan. Solaris'tin qara түстүүсү Россия номерунда коробка механика. Коробка механика. Bası 400.000 сом. Жакшы. Көрүнүшү жакшы. Görünüşü жақсы, аралат. Россияның номерындағы 210-дағы көрсөтүп алчы. Россияның номерында 210. Газ, бензин 350.000 сом. Жылы 98, 2-4. Бүгүнкү. Мына жерде о юртүрү. Күчтүү. Россия номерунда Solaris полный электропакет мульти роль. Сырткы көрүнүшү жакшы. Телефон номери. Басы канча шет? 450 экен басы. Titan diskada. Bir katada 210'du tart koştu hazır. 210'dun bası çok ekan. Gösterdi bir 210'un universal var ekan. Bar sürüp görüyoruz. Universal 210 Rusya номерunda. Telefon numara. Gaz, benzin 3-2 deydi. Assalamualaikum. Bası qancha ekan? 450. 450 ha? Avtomat коробка. 4 VD deydi. Gaz, benzin 3-2 ha? Gaz, benzin 3-2. Şunday. Tuğanlar aralaş. Bunu alar.
Бұл жерде Golf 3 жаңы ғой бұл. Тартып көрсетелікші, басы қандай. Бұл басы қанша олдадың? 340 мың. Жылы қайсы? 95, телефон номеріңізді айтып қойсын? 771 39 87 77, 72 екен. İçki salonlarda eşik açılışı da tırs deydi koy. Öte taza koy bu da. Bunu ayakta sakladı eken. Ay davay. Döngülük töre. Daha kışkı. Barı öz ordunda. Şunday. Bunlar. Aşer ve Rusya nomurundağında bir kadar tartıp koyalı. 99 eкен. Басын жазбаптыр. Автомат коробка, алды электр көтөргүчтөрдө. Монитор бар. Сиздики? Канча экен ака басы? 380 экен. 380. Şunday. Daha kayсы машиналарды тартып кийинки базарда чыгарып берели. Комментарийге жазып калтырыңыздар. Алла кааласа колдон келишинче тартып көрсөтүп берген аракет кылабыз. Бааларын